مرحبا جوارة تماشاوان دلال که دولتا مرو تونه و دو دنیای دا چخواستش دینه باشنه تین سری مروا کارم بیشن بلکی دوی واری دا یکی که هری هندک زرار دیتی یک جی ازم یعنی انسانه که ام بیشن ل ترکیه آنشی هر سی پرچه درنا بیشه از کردم لناسنامه خواهی در که به سری ویج آفات و بلا و مصیبت خلاص نامه لإنسان دروه شلاف و خفراتی هبن اوان انسان نبر که دستکی وان درون دستک وان هنگف دابن او جخواه در وای مجارا منه گله کردی مید زانم زاری وان دیا وان باوی وان بری وان کره وان هاتن کشتنی جنازی خانه دمون خواهی اویا فرجاران ده فیلمان دا آنین زمان و که هم بیشن ده چنجی سوریه تشتانین ده هاتن و اسکر پیشیلی دگرتن گو قاچاقچینی ده کشتن دانی نشا گنده دان کسی خالی نیت کرو خواهیش ترسا پرتشتی و سایانه نخوازم گشتی دوردا بیشن دریش بکن جوان بویر یک جهاتی سری من و اکی سالا 1993 دا مگرتم بند چاف 15 روشاد işkence damam و دوراشی رادیو تلویزیون و قزتا دا از تشیر کرم یعنی وسا از تشیر کرم سانکی هر وکی حرکت ایلگال گشتک از اداره دکم و uçakın Mersin'i merkezi da imamım sürgün ama derkısın Rize iyi derey. Çüm şendeki servan kari xebetim ku tayna xwajwe deri rakim anjî xwe malulen teqawut bikim geçüm Rize'ye geçüm Ankara'ya korek mira bû emrî ji we re ve şeş royê bû ez çûm ez wextê li wê derê bûm lawk nexweş dikevin wana diçin müftülixê sevqa zivistînin müftî dibêje em çi zanin tu xanima Nûreddînî Yektayî em sevqazî nadin te ji bona nexweş ji me re telefon kirin min êvarê telefonê müftî kir min got yani duwe da însanetî tune ew tiştî we anî serê min ew teşîra we ez teşîr kirime gelo mad Mersinê de edî jinek axwa cesaretî hev bêje ez jina me re Nûreddînê me mümkün ne yani yani a min bi zor xwe li me dike xwe hêge mecbûr ne belkî ew ji min bireve ve ew xwasa ez teşîr kirime ew xwasa dibin bandora polîs û îstixbarat û tîmê we da min xanima min hatî sevkazî bidinê got temam em ê bidin hinek jî min wa bi kîbarî tehdît kir got em ê bidin roja dinê çû dîsan nedabûnî êdî li hêviya min mabû ji min re jî negotin weselam du sê roşin da lawik dimire du sê roşin da lawik dimire û digirin vedişîrin yani ji ber çi ji ber xatirê ku kaxezekî nedan ez hê jî memûrê dewletê bûm kaxezekî nedan ji bona ku lawkê min verin bin doktor îja em dinêrin yani pir kes hene ji derê xestexana diqewirînin pir kes hene tedawî nakin pir kes hene tenê kuştinê cenazê wan hefteyekî li derve dimînin di Sû Cizreyê da zarokê wan hatin kuştin dixistin dolaba cemedê ji bona ku cenazê wan xerab nebin yani pir tiştên serê meriva lê sedemê vî ye yek tiştekî sedemê vî sedemê hemî evî bêdewletî ye dewleta te tune wextî dewleta te hebe tu tiştekî ji wana nayê serê te belê dewleta de ji kêmasî meriva hene lê dewlet a te ve tu serbilindî dewlet a te ve tu serfirazî dewlet a te ve tu pozbilindî guh nedin evan însanên dijî dewletê derdikevin ew ya nezanin cehilin ya jî belkî di nav wan de hinekî xaîn hene ya jî hatine firotinê an jî hinek ji mît û ajanên dewletên dinê nane guh nedin wan bêdewletiyê ne baştir ne xweştir tu tiştekî tune ye bibin yek bibin dewlet bibin însan bibin mirov di nava cîhanê da bira ala we jî bilind bibe bira xel jî we wekî merov însana bihesibin bimînin xêr û xweşiyê da